kaitona belai hambai te joto lamsukgo sini youthrok positive change YouTube channel joto nai tongnai okra chakra takukti buksona belai hambai ani mung simon deoroma ang khoroksa youthrok positive change group ni member sini naharmung ga omose tini sini kwbangma youthrok lama koroui tongo kwbangma lama hamya o kwlwkgwi lama manya wngwi tongo chwng jotono abo haifano kaitoni bisingtwi a lama kaham tongo tei chwng abono poito khlaiwi kaitoni bisingtwi khe a lama kaham no chwng tini mankha hingkai tinini program ta ang saklairwano no pandano lead khlainai hingkai ang tongo tei chini speaker hingkai brother Paul haji hingkai chwng chini program no te bwskang phalonglai tlanglaiano ang norokni bai kaisa point tujak tongo abo hingkai run after God not success hindi bai karo sijak tongo जीवन में सफलता से ज्यादा परमेश्वर के पीछे दौड़े संसाराव हंगाखाय गोबांमा सक्सेसनि बागै खासिग्लाय निनि रां पैसा फानो उंथुन पावाराव फानो उंथुन जों आबोनो मानानि बागै बोसोरजों खासिग्लाय Phiyaba रसाव run after God not success जों काइटोनि उंलक मा खासिगनाय जों संसारनि सक्सेस होया काइटोनि उंलकआव थांगांगाखाय काइटोनि उंलक दंगाखाय kaitoni dagima phangma tui sung tongakai sungbo saja success ngai mathai 16:24 aro hingkai sijak tongo jisu bini sagrino hai hini saka ani logi phaina ke a boro bini sakni ta wansukthun bini cross balai ani logi phaitun o jaga te kaham ko sijak jisu bini sagrino hai hini saka ani logi phaina hingkai जों जे समय काइटोनि लगे फाइनांलाय संसारनि जों बे तंथक जाथक सक्सेस संसारनि सक्सेस न वान सगैते जों उंलिया हंगाखाय जों ताम खायनो नांनाय सिनि साकनि सिनि क्रस न बालैसे सिनि सुमसक न तैसे जों काइटोनि थानि मा थांनाय हंगा जों साकनि बागैया जों साकनि क्रस न बालैसे सुबाय जिसु ख्रिस्टनि लगे मा थांनाय फादि आंहा सोलोंनायानो redemption नोंसोरनाव बिजोंथाय जों स्पिकार जारानाय जों काहिनि प्रक्रिया खालामनाय yang kau ke Suryawana sebelum hasil sani sini kuwi ketang sini mai kana apa kaita sini asari sana jalan belai lagi hambai maru apa kaita tahun hamba apa kaita lai tangai salana जों sini sigal salai youth for positive mind ni bisingtwi klaiseng ade online meeting khainani bisingtwi thangai tong apa kaita जों खालायमा apa kaita एकमात्र नि आशीर्वाद नि hamari bai klayo apa kaita tini puila sini je online video call through ni bisingtwi klaiseng de khai tongani obonna hamari khlaidia apa kaita ei salbrumna जों protect Sunday salo जों ngam haikena जों khlaimana ti klaiseng आशीर्वाद fan roiton de apa kaita tabuk tini ni Paisa pasti जों गाव थांगाय दङ apa kaita pandan tini or eleni tini brother Paul na hamari khlaidi gini bisingtwi jare जों ni kok thaina ko kaham ko serung manani bujimana haisuna gyan te aseba kuplung khlaidi apa kaita ti apa kaita tini pandao जों joto je video call ni bisingtwi je जों khnai tong thang chin जों bujung ridi ei jebo kaham khai ni kok thaina serung mana ti ke जों aseba khlaidi ni Yesus hambai mata mesya bogro Yesus no susana fa hambai ei sini speaker ini ke mesung mo ko kai last digo senglai manu do ang hajara dija kai kadi sen dara no jora dara nama ya parjama dara sari kaham jotna sari kaham sari kaham kenal norok no kindly request khainai especially norok no video call no ngoi mangkhan kai face mane on khai mangkhan small request kai belete hambai tan kai joton khana bayo na khlaw जों दिनै बेलेखायनो एकदिगि नाखारमा सानो म first time जों try खायनि माने zoom di 40 minutes ni pore ting no sagarsimon
40 minutes nga over ntaga tamni pejang o premium version da himba abono sing use khaya ngai amti ko ngai Google Meet try khika anti bongnia finally sing WhatsApp khai so be kokre next time abo hai ngo jora wo network issue haipun sing jini bakhanole abo hai khaiti jagla jini bakha sing kaitini khasimo no sob samay network manager so therefore aboni bagay no ang belakay happy today manita nani jini mo youth for positive change based on scripture based on elamba jeng abono tisi change ngai tam ni himba sungjarti jeng nanya thanga ngai change jeng no biang kuna change kai aboni bagay jeng no change kai ka ngai elamba tisi sungjarti ba jeng no change kayo haipono negative side jeng no brokenness khalai nai jeng kwbangma chini laibo tongthogia chini laibo kwbangma physically jeng de chini jeng physically jeng chini lifestyle no jeng dongo abo jeng no belaikai tamdani jeng no o jaya sumjoni bisingtwi khai jeng no lama koroui hui jeng no bakha khamri hui jaya ni phajimo jeng no emotional kick lai jeng no negative phajimo jeng no tlang aboni bagui tini youth for positive change hai group ba team chini bisingo sikli youth jeng obo hai generation nango obo hai bosong nango obo hai generation only jeng build up wngwi mano through scripture te elamba abono base khaino tamningai jeng sungjaro obo hai jorao belai lama manjang dong this generation jeng je generation o tongo belai ke confused generation belai ke chapjagya generation belai ke confused jeng je kono situation no chini je kono situation no jeng kono decision nahai manya jeng naha phasing himbo abo kono line decision jeng khlaimai ang thango aboni bagui o confused generation they are je frustrated generation ni mano ekdigi jeng belai kai chini bisingo peace of mind mani belai ke lacking nga abo tangai lacking abo sobkisu when we are far from God jeng kaitor bai hakchalang khangai obo jotto aboni consequences chini bisingo te obo hai bosong jeng je face khai dongo o youth ni wo kwbangma negative point no chini life o onek face khai dongo aboni bagui ang tini elambak koyekta verse no nainai norok ang bai follow khai mano kai especially norok jodi koborok bai use khai to khlai di ang bo khlaio samtai togo ang engko English version no nainai KJV version no norok jani preferable ngai ang to norok no request khainai English bai naina tei khai ang saito bosung cross referencing bagai onek jago ngai 2 Timothy 3:13 no ti Deosha Bible verse repeat khaina di 2 Timothy 3:13 tini tero clear da खोनाबाय Kenapa? Kenal. Pilihan. Guys, 2 Timothy 3:13 oro tam nukhankai but evil men and seducers shall wax worse and worse deceiving and being deceived guys moro puila ona elamba ko nukha mane sungjaro hangkai borok jaya tei bandi nai seduce khlainai ga abono tebo hamya saka tebo hamya ruruk nono khlainani borok jaya ekdigi te kaisa hangkai bandi nai ga abo nono deceive khlainai te kaisa hangkai tei nungbo ajarawo borok bani nang bandi janai ba thokok janai obongkha the reality of mane sungjari mani tabo bomo hai ga aboni bagui no
जों अबहाय कायसा youth generation जों जे generation जों दाबो दङ का आ generation बेलायखाय जों बान्दि जानानै generation नरक साइड मान बान्दि जानाय मान कबर बायनिफ्राय जोंहाबो दिसिक बिमान जों थकक जागौ जों संसारनि तमं जामुं बायखाय जोंनो संसारनि लाइफ स्टाइल बायखाय जोंनो बान्दि जों माने आ साइड बायखाय जों सिडिउस खालाय जागौ फेमलक जागौ का आबनि बागै जों आ साइड गलाय थांगौ बे गलाय थांगा हंखाय जों बो बान्दिनाय सा अंगै थांगौ का आबंखा एलामबा का आबनि बागै अर जों बेलायखाय आ साइड सतर्क बा awareness नानि नागौ आबनि बागै अजागाव जों ताम उनका हंखाय माने जाया बा एनिमि माने बो जोंनो सक्सेसफुल खालायसिमोन माने चिनि जों कायसा आ youth नि आ generation अब बसंग जों हामना हामिया बसं kaham bosong nani hamya bosong nani abo बेलायखाय दुइटा चॉइस नि बिसिङाव फायदों गांगाय नों जायानि दै जदि आ कन्विन्स खालायजा गांगाय जायानि दै नों आं जों ओ जायानि जेता डिसिभिं जों जाया बाय जों जदि बानि जाखांगाय संसार जों अनेक जालाय थांगा हंगाय जों काइटर बाय जों जालाय थांगाय जोंनि बिसिङाव अनेक तामानि brokenness फायनाय जोंनि बिसिङाव अनेक तामानि डिप्रेशन फायनाय जोंनि बिसिङाव गोबांमा नेगेटिविटीज फायनाय जोंनि लाइफ स्टाइल अफ बेलायखाय जगतनि नुय थानाय इनका आफुआ ताम उनखांगाय जों लामा करो खांगाय जों देबो worse and worse चित्रानि स्लाय देबो चित्रा नुय थानाय हिनि अर जोंनो एलामनागो फमुका चित्रानि स्लाय नों देबो जायानि स्लाय पण देब जाया नों worse नुय थानाय आबनि बागै जेमन फर एग्जांपल दिनै आं अबनो मा सावो जेता चार्च गोबांमा जों Twiprasa बिसिङाव साना थाखा हंके एजुकेटेड गोबांमा दं नों डक्टर्स फरायनाय MBBS फरायनाय गोबांमा ग्रेड गोबांमा कमप्लीट जा हायपनो बंनि लाइफ बंनि जे आ सिका सिकित बाय माने अनेक समय बरकनि जेता लाइफ स्टाइल आ जागाव जों सय जागा तुबुया इंगे बरक संसाराव जों अनेक लामा करमा मानमानि बागै जों गोबांमा एडिक्शनाव थांबाय गोबांमा जायानि निनि ड्राग एडिक्शन बनंखौ गोबांमा जागाव लामा करे थाङो तांगै माने बरक बंनि आ ब्रोकेननेस न बगैदा मानो बंनि आ बखा थैजा बरक माने आननेसानि बिसिंतिखाय एडिक्शननि बिसिंतिखाय बा इंटॉक्सिकेशननि बिसिंतिखाय बरक आबनो बगैदा मानो सो बरक आखु आ ड्राग जिनिस न नाव किन्तु आबनि बागै एलाम बाग खुंगा हंखाय एकमात्र काइटिनि बिसिंतिसिनिसे जेकोनो चिनि आ लाइफ स्टाइल न पॉजिटिव फाजिनो जों चेंज होनानि हंखाय आबो एलाम बाग सिनिसे आबनि बागै दिनि अरता हमनो खुंगा हंखाय शयतान गांखाय बो सब समय न ताताल हायपनो बो कोबुइखे यूज खालायनाय कोबुइनि वर्ड बेखे बो यूज खालायनाय आबनि बिसिंतिखाय जेहेतु बो तातालनि बागै जोंनो चिनि जेनेरेशन न चिनि आ लाइफ स्टाइल न बकाइसा लाइन जेनेरेशन ताताल बसंनाय के बसंनो संजाय हिबिरिनाय अब इंगा सब समिनो बो अपॉर्चुनिटी माने रुतुगै दं सुजुग माने रुतुगै दं बो बाहायकै जोंनो जायाव खिखलायमान आबनि बागै दिनि दाम सानाय अजागाव फॉर एग्जांपल एलाम बागनि नरक दिनि नाया थांगा हंखाय राजा दायुद जेफ्रो बो अंको बिनि एनिमी बाय बो फर्स्ट जोतो खेले गुरु गलियत खरकसे बो बेलेके कटरमा बिनि फिजिकल स्ट्रक्चर उन बकाइसा आर्मी बो बेलेके कटर नका किन्तु और नाया थांगा हंखाय जोंनो डिस्करेज तो बो आरि माने बो कटर बो अबो हाय फान गोनां आरि संसाराव सि सब किछु तंतक जाथौ अबो हाय पनं खाता गांगाय माने जोंनो डिस्करेज तो बो जोंनो लामा कोरोना लामा तो के माने अबनि बागै न अ जागाव जों एलाम बागनि बिसिंखै नाया थांगा हंखाय आबर कोनो सिया आबनि बागै और सेकेंड टिमोथी 3:13 जोंनो अबो हायके कायसा एनकारेजमेंट दिमानि वर्स जों जदि ओ जाया बाय जायाव जों जदि तंखा हंखाय जों तेबो सिद्राय थानाय जों तेबो थकक जानाय जों बो थककनाय उङै थानाय बर आबनि बागै अ जागा हारि नेक्स्ट वर्स 14 न परिनायानि
जों verse 13 पढ़िका verse 14 में पढ़िना याना नरक kwlwkgwi but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned. Verse 14. Our next verse. Phiyaba norok o jagao si continue khlaidi hisa. Je jagao जों continue khlainani hingga o jagao se je jagao nang serengmani manka. Abongka elambakni teaching kaituni aje yaphang yareng जोंनो फोरोंजाखा आ फोरोंमानि जेता yarengno जोंनो जे फोरोंमानि te je jagao जोंनो assurance tu bujaka. Yes, sudu elambakni bisingtwi simise जोंनो assure khlaimano जोंनो sure riwi mano kaitor guarantee riwo elambakni bisingtwi kai je je jagao जों saimanka जोंनो sirijaka जोंनो फोरोंजाका आ jagao se जों continue ungwi basa. Ngai जों o jagao continue ungwi basaka ngai simise jini yaphang te yarengno जों our generation जों जे कासे groups नामका youth for positive change. This youth for positive change ungwi mano je jagao जों elambakni bisingtwi फोरोंमानि आ फोरोंमानि yaphang yarengno tui जों rombai dong. Abo chini bagai kaisa belai challenging tangai hingga जों sungjarbai somino जों fight khai dong ana. Haipono जों kaitoni bisingtwi khai abono success tu boiman. Chini bisingo a dedication kaitoni te जों yapharja commitment. जों अनेक समायाव failure ungwi mano kintu phiyaba kaitoni a bisingtwi khai जों abono tubonani abono a jagaono जों continue khaini ngai abono a jagao samani ko ngai next o jagao tamana ngai जों tini ang asat bible verse no sana thangya tini ni first deo ngai main ko khai obono norok ang obono clear khaina musungo ang ni bai thango जों tini o group o khoroksa ka जों join khlai tongkha ngai eba khai youth for positive change o जों o jagao do not think जों tawan chu dijata जों ora jotono perfect जों perfect ni bagui जों o group o phayo no chini bisingo जों jotono khoroksa kai chini life no जों naina thangka ngai yes जों kaise jagao जों chini life o failure tongo mistake tongo chini sumjok tongo जों kaise jagao जों broken जों baijak जों kha khamjak जों chini lama koromung tongo but kaitoni bisingtwi khai जों hope mano kaitoni bisingtwi khai जों lama mano kaitoni bisingtwi khai simisi जों o bosong generation जों change to ungwi mano through kaitoni bisingtwi a bisas no base khai je जों tini ani bkhao bang especially sa thaka ang obono masanai belai khai conviction phayo tangai gangai जों sungjaro tongmani bisingtwi जोंनो sungjar tamo khlai जोंनो sungjar kuno khlaiya ekmatro जोंनो dukhu mani sungjar जोंनो kha khamai sungjar जोंनो lama koroui sungjar जोंनो kuno dino lama phono aboni bagui जों sungjaro no tongnani nango phiyaba जों kaitorni a kok thaibai जों belai khai जों a hope kaitor simisi जों man aboni bagui ang tini oro norokno jotono no encourage khaina nango chini or bosong but this generation or generation belai khai hope mani nang जों belai khai lack of hope chini bisingo hope ni obak जों hope guri hingga kai जों chini langma bo guri kuthuisi aboni bagui for example जों tini जों jotono horo thu borok munusu angkai onek samoyo जों alarm bo ri thu tangai जों khanani din nuknai ni जों saijamai जों saimanya phiyaba जों chini hope tongo जों khana sijanai ingka obo haino borok kwthang mani जों bo hope tong kintu kaitoni bisingtwi simisi a kwthang mani जों ngui man sungjani domung jamung जोंनो mono dino kuno kwthang yes temporary ni bagui जोंनो tongtokta tok khayo kintu abono kuno permanent solution tuya aboni bagui ang tini oro khoroksa abo haikai nong bisingo ang encourage khaina musungo जों oro hadi जों bokha kwra kunglaino tangai gakai जों all generation जों mo youth no जों change to bona hangkai through Christ chini samung kwbangma khlaitai hingkai जों youth rokno bo जों abo haikai no message rinani nango there is a hope for everyone chini jotoni bagui no hope tongo nang onek samoyo जों hope kwrwi pro जों onek samoyo bokha dukho nango ani bagui kep kwrwi khana
ani bagai ang sungsara tongoi dam khainai onek somoyo kok phayo na mane kono meaning kering pro nini ani life kintu sengbiang tika a khop man gai kai tuni elam bang bisingtwi kai tuni kok thani bisingtwi takok te bukok kristo ko bini bisingtwi himani bisingtwi na lama son so aboni bagai no there is a hope jini joto ni bagai na a hope tongo kono dino kono it is not late jini bagai le ya tabubo aboni bagai o generation sing nargai mana hingkai ekmatro kaitor kristo ni bisingtwi hingkai sing abo aboni bagai no sing orote kaisa hari elam bak naine second Thessalonians duni 15 15 to 17 abo naine second Thessalonians ni duni 15 to 17 kornai therefore brethren stand fast and hold the tradition which ye have been taught whether by word or our epistle. Now our Lord Jesus Christ himself and God, even our Father, which had loved us and had given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good work and work. Okay, oro jungnugo Thessaloniki mothawo Sadhu Paul, Apostle Paul bo bini Kotma Homani message bini takukte bukurong tini Thessaloniki motharong takukte bukurong bo orok homani aboni bagai no takukte bukuk song stand fast jung jini yapri jini jung jajagao jung basana nango a basa thayo jung dati basa lainani layaway and hold the tradition which ye have been taught je tradition mane tamo tradition is something that jung abono follow khlai continuously jung abono generation after generation follow khlai abo kaisa tradition for example jung Twiprasa rok chini chamung bangai godok chakhoi chesaponongka abo chini chamung abo bosongle bosong jung chai phayu abo chini tradition chini kanmung chumong abo chini tradition ngai kai tuni busarong tradition be obo kai tuni kok thai jung chawi pheka kai tuni kok thai yo jung no phörngwi pheka kai tuni kok thayo jung at phörongjak mungo jung our tradition man jung abo rong thai tangai hingai tangai rong thai because jung sungsaro tongmani bagai kai tuni tradition pogoi thango kongni kok romdi suppose norok jung joto jung Twiprasa jung onek somoyo saimano ari bo Twiprasa tütüise jini Twiprasa dress no kanya buni dophan dress baksa kredi bana ati town rogo jini Twiprasa rok town ya anthanai rok for example ta do abo konom ko ya example se mane kai ni traditional nang gorotori yang kai jini Twiprasa ni kanmung chu mono jing di sana nang bule amti kok salai ma haita obo haino jung sungsaro tongkha kai jini sungsarni traditional jung follow khai ngai kai jini tradition jung kamai thangu nga aboni bagui no elam bag oro sawo kai jini borok message kai jini kot ma thani bising sawo a tradition nang angri jakha nang nini dopani tradition nang pokha ngai nini identity nang sakmaka as a Twiprasa ngai pono thik obo haino jung kai toro phöngjak mani tradition no jung abono use khailia mane kitamo jung kai jini busa nani a identity jung sakmaka practice jung kai jini tradition nang sakma jaka ba bini tradition tomong jamong jung sakma ka ga jini identity kri kha kristo wo nang Twiprasa ngai ni Twiprasa ni jamong mong kan mong jomong ro nang use khailia nang identity sakma ka thik obo haino kaitoro nang ang je jagao jung phörongjaka build up khaijaka jung many times ko wi kok ngai obo no jung sungsaro tonggai sungsaro jung kwbangma tongthanigo bini dera korok ungo jung tradition kai tini a phörngmung no jung jalai thango ngai jung a lifestyle jung no tam khai ngai last digiwo brokenness to mane tanani regret to kai toro jodi nang ang calling khlai jaka ngai abo through the means of experience nini live ani live abo ungai mana
aboni bagui जों chini all life asungjarok जों kono dina puno jesuk jeha jaga puno जों success ang puno but chini life money success abo sungjarbai जों kono dina success tuwi mai tuwi kono dina phumai ben nini bakawa nang kosto manai nang kwbangma tandani onek kisu nang face mangnai sungjar aboni bagui no जों oro verse 16 no saka now our Lord Jesus Christ himself and God even our Father which had loved us and had given us everlasting consolation and good hope through grace tabuk subrai Jisu Kristo bo soyung bai thangsi bini hamjakma even chini kaitor afa kaitor bo sungno hamjakma punukka bo sungno mol brum brumni aje kha thangsari mani consolation kha thangsari witi samani dukho kosto ang puro kono sabo kha thangsari sungjarda aboni solution tuwi maya only God consolation sungno rikha abo bo good hope ni bisingtwi a hope ini bisingo je real hope mani a hope te abo kaituni a grace bini onugroho ba khairok mani bisingtwi kai jengno a hope iwi mangka aboni bagui comfort your hearts and establish you in every good work and work engkai nini bekhano nang comfort khai nini bekhano nang khatungdi samung kahamni bagui nang songjajakni indi tebo bebak samung kono tabuk for example korok besuk जों Chini mano for example tini haini salong gangkai kwbangma jagao no Esther sanderok ni Jisu Kristo ni resurrection ni ongkoi tongo haya liba na gachini bagay to sang saimano God jeng anytime no chini point to sobra Jisu Kristo ba resurrection sini tongo of course bini final resurrection tongo ipeka a spiritual term sang nanya thangang kai tabo kaitor ani bagay bo ko thangda ngai tong kaitor ani bagay ani life to tong bo ani bagay thira thika ani bagay bo tesa resurrection da angka abo everyday wasism abo analyze khanya na if kaitor sobra Jisu Kristo nini ani bagay bo resurrected angka thika hangkai bo asekai sacrificial samung nini ani bagay hamjakma phunuk hangkai jemon verse 16 no phunuk ma hai even sobra Jisu Kristo bo sakbai thangse bini a hamjakma no phunukka abo phunukka a phunuk mano bo chini bagay khaika hangkai जों tam khlai thai जों just kok bai simi sanai yes khaika chini bagay जों obo haikai simi da जों obo hai dino simi da जों thangai जों celebration khainai ase kaino obarang thango no aboni bagay chini responsibility tongo as a God's children जों kai chini besa ang to kan chini daitto tongo जों as hamung no bini hamjakma जों no rikha chini bo chini bagay thika kai जों tamo khlai thai aboni poriborte जों tamo khlai thai ka a khlai thai no जों khlai mano samung kaham change chini lifestyle जों sungjar bai जों sungjaro tongo sungjani lama ti जों change tuwi mai sungjani tomung samung ti जों bosung जों leadership जों kai chini besa ba bini identity जों kono dino kono tuwi mai ya abo kaisako kangka ang dati no painai okay oza go hadi last angko corrected verse nenu log mumi 146 Psalms 146 verse 6 Kena roma mangka oza go 146 ni verse 6 log mum Psalms sorry verse 5 happy is he that hath the God of Jacob for his help whose hope is in the Lord his God Hungkai जों oro hope ni kok salai dong this generation needs hope chini o generation ba जों je jorawo tongo o jora ba o bosong o generation we need hope
जों संसाराव hope manya संसाराव जों discourage mano संसाराव जों negativity mano संसाराव जों lama koroui jangma sini mano संसाराव जों kuno dino kuno positive hasing change kaya संसाराव जों negative hasing change kaya so therefore elamba go ojaga kok sawo Psalms 146 ni verse 5 bo happy are the a borok sini se happy tong thok jak a borok sini se khatung jak a borok sini se peace of mind ba borok happy ingri manu je borok God of Jacob a Jacob ni bosong kaitor ngai whose hope is in the Lord is God je jaga wo chini a hope subrai ni thani sini se base klaiman संसाराव हंगांखाय जोंनो लामा koroui aboni bagai all the particular जों जे तिनि youth for positive change अबो जिनि बोखाव अबो हायके फायनो नांनाय kaitor yes आं आंनि लाइफआव गोबांमा जाया ओंखा आंनि लाइफआव गोबांमा brokenness ओंखा आंनि लाइफआव आं संसारनि गमुंथि दंखा but kaitor as a hope manini bisingtwi as a hope as a tongthok as a peace of mind as a lama as a generation no ang build up claimano only through the Lord Jesus Christ and through his word abo haike chini bokhaw kok ma sanai ani bokhaw kok ma sanai जों abo haike yi chini life no जों संसाराव tongna nango himpano जों kaitoni a hope kaitoni kok thaino base kai जों a hope a lama pising thanani abo chini jotoni na a message bokhaw thangni जों message a bokhaw thangni na nya jak abo last verse Proverbs Fuloni noyo Hitu podes फोरोंमुं न'खराव बायके Bengali benka hitu podes Proverbs 16 verse 9 Our verse belake common but practical belake common of verse of 49 A man's heart devised his way but the Lord directed his steps Nadi borok munusni bekha te kaisa verse tongo Jeremiah wo tongo abo tam gangka jini borok ni bekha kan belake deceitful nisau belake thoko jini bekha no jono saksak thoko jono saksak femlo uila soitan phaya sekang no jini bekha no jono saksak thoko bujago mane our heart is deceitful above all things ni ba nge borok munusni bekha jono thoko borok munusni bekha jini musung tinga jono jabo ari ang te kisa angko sigena ari ang te kisa tongthok sigena ari ang antio si sin laigena ari ang onte si khai laigena mane kwbangma plan jini bekha bai जों angko si ngai a bekha bai जों jini musung ti जों tongnani thangka do thik ase tongkha nang je plan khaimai re nang tongnai kha je nang musung tin tongnai kha last kal result dora nasini nandi wait for the last result naine di nang last result nang bitterness manya sarati kono mani nini bekha nang je tongthoti nang tongthongnai kha nang je khaiti khaini kha last kal ngai result of high consequences khayo bitterness ngai tar mane khai failure ar kono unakoi aboni bagai जों जेसा कोनो चाप di chini life no kaitor se aboni direction tan naro but the Lord directed his kaitor sini se जोंनो direction kiklo so angoro sana nemeka obose ang kaitor no beleke hambai marigo first of all tamni himba ang ani life bo angoro ko ke bono saya ang perfect ni yes ang ani bisingo bo kwbangma imperfectness kwbangma nukha kaitor no calling khaika ni haijara bo an bakhaw calling khai dong aboni bagi जों tini abo haike gathering khalai mano जों tini abo haike kaitor ni kokhen salai mano tangi ngai abo haijara wo जों khorok busuk youth ni life bo जों kaitor ni musung ti जों jodi touch nglai ka kai chini bakhaw nangjak mung khai kai जों jini life no negative change nani jaga wo जों positive change khai tuai mang kai aro busuk kaitor ni hamai chini bisingo no abono base khaino ang obono sanamu chuma ka haise ani life no kaitor jodi change khaimano kai
positive tui mano kai chini jot life chini jung just a condition of punung tun there is a hope tini bisingo hope tongo chini bisingo kaitor tongo jung abono kaitor jung change kai mana ni jung bisis kai kai jung phai mana azal aboni bagai angro sane na kai ani life no bo ang kaitor no beleke hambai mari tini sub jurano kaitor whatever condition ang kalai phano kaitor ano bini a calling hope one ton bagai tini neng ang hai te kwbangma baki chini group tini jung koi jana si attend kai te baki jung attend khaya te aboni phataro bo jara youth osung jara jung tak tong tong jung obo haike ching laibo jung tebo buskango kaitor jung jobanai jung example ngi elamba ko chati haike jung na haike jung a change no kaitor jung jobana jati khai jung kaitor thenmo jung ya phalai de beleke hambai ang tini asung norok bai share khainai kaitor jobathon bini message ni bisingtwi jung hamrai khlaitung tamni kai jung tini oro noitang na naithaka main gangai saptani tongma se network issue ni bagai kokurai ungo jora jora jungabona manage ma kai norok joto khanabai Kenal. Kenapa? belai ta doi thangka ko Doya sorry langsung normal lah. kai belai hambai norok chini bisingo free and frank obai communication build up skill jung kaisa te kaisa takuk te lokuk bai sharing kok salainani mane jung toni lainai practice o tamin kai obo belai necessary tamin kai jung communication bese khaksalangai asungno mindset chini bisingo mane onek difference nai chini one sumaro gabani bagai jung close communication so this obo jung toni mani obo chini bagai kaham jung obo haike jotono leadership circle khai jung jotono jora jung nalainai khoroksa next ni bagai bo obo haike jung jotono kasanai amtida ngai hambai norok jotono no so ang sanane nakai once again te ni tu khaina nayo mo message obono youth for positive change o group ba oboni naharmung jung o jaga kono perfect ni phaya jung imperfect but through Christ kai tin bisingti Christian bisingti jung a hope manai manai a lama change manai positive tangai ga kai sungzaro jung lama koro sungzaro angbo lama koro nungbo koro jung jotono koro nai kintu bukha thingani pogya sungjar kai jung bukha thiri nai angte change jung manglaka angte kaham manglaka ani te lama kerika ani te hope kerika abo sungjar jung feel khai nai sungjar nang tagate hai condition o ari nang nesa khaisi gari ari nang addict khaisi gari jaya ba u khani hoi ba nang drugs puno nang kalai thangnai le ngani nesa ni bisingthi nang ni ne abono nang mutu khaime yangi tongnai pogoi tongnai le abono kaisa bithi kintu abo permanent bithi ya abo permanent bithi ya so kai tin bisingthi belake phanman ain ti simi sa sol bithi nga aboni bagai kai ter sono jobathon through this group samung brak khalele kai tin bisingthi kai ter sono jobathon hambai Kai hambai ini darano. Malai nango ni kok kai tani alama ketaro kori tonong buzo goi kharika. Kai seng buskango te bosin mo online fellowship no. Seng follow it lang nai. Kai chola nai seng. Jomong seng kasing jeta dara sai thaman. Seng positive change bai ke khai nai. Positive change bai ke mana ya kai. Elembag ni bising desi ma usrai sila ke sai. Elembag sara seng positive change ngui manya. Guys, hoitan just no opportunity nai tong bo ma ke nosto khlai nani bo ma ke nosto khlai man kaitor bai sono chal nama ngai tong songo opportunity hoitan ria na nang nai